Darsu 6 faslun 8 kamin hajul muslim. Salisan tatabun ɗum imamatu sabiyi ko almami yagal paykun. Jomiraɓe gande ɓen hino fottani wonde tasihhu hino selli imamatu sabiyi almami yagal paykun fin nafilati ka nafilatun dunal farida wona ka farilla. Paykun kun helli faka si tawi kun jogi gandal julnugol hino fottana yo no selli yo julnu en nafila amma farilla no. Idi ko waɗi almuftaradu farlaɗo on mo hunde nden farli nden e hoori mum. La yusalli o julata wara almutanaffili ɓawo nafowo. Jonnon wassabiyu paykun kun helli faka mo bo ade mo timinali duuɓi 15 solatu julde makko nden kanko nafilatun ko nafila. Fala tasihhu sellata imamatahu almagol makko ngol fil fardi ka farilla wonande mo farilla on farli on e muɗum. Mi anda son faami. Paykun kun helli fa kasi mo mari gandal mo wawi en julde nafila parce que o nafay woni en nafay woni, amma e waɓutu farilla on enen ko hunde farlinde en kanko o nafay woni, mo nafila julnata mo farilla. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo la tahtalifu wata on lundo wata on lutondir wata on wopondir ala imamikum e dow imam mo bi mana ko woni hunde wotre. Wa min al ikhtilaf no jeyanum e lurral an yusalliya nde julata muftaridun mo farla e hoore mum wara mutanaffilin ɓawo nafowo ɗon haray woni lurral. Wa khalafa al jumhur kono ɓurɓe ɗuɗude e jomiraɓe gande ɓe majorité on legoy minoria on ka jomiraɓe mayoria on ka jomiraɓe gande hiɓe lutodiri hiɓe lurri fi hadil mas'alati e oɗo mas'ala. Al imamu Shafi'i rahimahullahu amma imamu Idrisa Shafi'i faqala kanko o wi bi jawazi hino dago imamati sabi almami yagal paykun kun helli faka fil furudi ka farillawo ka nafilawo kanko imam Shafi'i o maki ɗum. Mustashhidan o seeditori awalegoyi o dallinori bi riwayati Amri bun Salama, riwaya Amri bun Salama on wallati e oɗo jaa arɗo fiha e nder muɗum wallati on ɗon qissa jaa arɗo fiha e nder muɗum anna nabiya wonde annabajo sallallahu alaihi wasallam qala o maki qala o makani li qawmi makko ɓen o wiya ummukum aqra'ukum he yo almo ɓurɗo jangude mo wo he mo andi kanko nelaɗo kenen go no wona ko ɓuri jangude meɗen ko paykun kun kono nelaɗo ittintinali yo almo ɓurɗo jangude aussi wona hara ko paykun si tawi ko paykun harayta kun ɗon julno ɓe wattali ɗum koɓe maki ɓurɗo jangude o. Donc si yegama ha tawama ko paykun kun helli faka ɓuri jogade gandal kanko imam Shafi'i himo tawti wonde ko julnata. Qala wi fa kuntu mi latike a ummuhu miɗo almotonoɓe wa ana ibnu sabi sinina tawi komi paykun kun duuɓi 7 tawi miɗo almotonoɓe farilla e nafila. Gayra sona ton annal jumhur no ɓuri ɗuɗude ɓen e jomiraɓe gande ɓen da'afu riwaya wo kamɓe heɓe lo'ini riwaya wa galuɓe inni ala fardin e woni e dow farilla sihhatiha sellugol muɗum fa innahu ko woni min al muhtamali hino jeeya e ko rundita an yakuna nde latoto annabiyu annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yattali hara o ƴellitaki woni alegoy o humpitaki woni ala imamati Amri e dow almami yagal Amri ngal lahum wonande ɓe wono gasa hara nelaɗo humpitaki woni wonde Amri hino almade ɓe yimɓe mum. Idi kanu tumande ko waɗi ɓe laatike kanko Amri e fami makko on ɓe laatike fi sahara hiɓe ka fulawa pon ka sahara pon baidina woɗɗitiɓe anil madina nga e madina wono gasa hara nelaɗo humpitaki ɗum si nelaɗo humpitino ɓe tongayno jomiraɓe ɓurɓe ɗuɗude gande ɓen ɓe yaari ɗon. Rabi anna e ɓunɗum imamatul mar'ati almami yagal sonnajo e musidɓe tasihhu hino sella imamatul mar'ati almami yagal sonnajo kono non lin nisa'i ko fi sonnaɓe ɗimmoɓe makko ɓe ko jangi o julnata gorko dey ko gorko on jangawo wataki fu kono haray si tawi sonnaɓe waɗa imam kamɓe ko honno ɓe waɗirta wona wigol sonnajo en koye feƴƴu kam hiraba par ce que o wiyata Allahu akbar o feññina ɗawale so woni le yeeso so ɓe yehi sujudu si o ɓantike ɓe andata o ɓantike
parce que o yata Allah akbar fenyina haray konto non o daroto wasata hunna ko tumbo mabbe tes haray o daroto parce que don so bantike mo hikki on anday o ya bantike o banto on kadi hikki do anda on kadi ko non be fo be andirta id ko wadi adina rasul sallallahu alaihi wasallam nela Allah yanani li ummi waraka wonande o do sonnajo binti nawfal fitti khadi fi jogitagol muaddinillaha noddina nowomo o bimana yo yettu sallijo ko noddinanamo fi baytiha kasudu makko li tusalli fi julnu kanko sonnajo bi hali baytiha be ngure den kande suudu makko kono den be ngure ko faanda ton ko rewbe dimmobe makko ben e pay koy koy helli faaka koy nawa saray worbe mabbe no tawade ka holla da kadi yo yettu sallijo noddinowo wala askadi hare ko sonnajo yettata noddinowo ko gorko khamisan jabun imamatul ama almami jobundo tasihu yino sel imamatul ama almami jobundo stay ko kanko buri jangol jogade gandal hakkunde men ene yi obben id ko de gadi istakhlafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam nelaado Allah lontini ibuna ummi maktum abdullah ibn ummi maktum ala al-madinati madina marratayn la bidi fo fakana ulati yusalli bi mi mujulnaynobe wa huwa rajulun ama tayle ko gorko bundo sahaba be manifesta noki bayne laado sentike manifesta noki radiyallahu anhu sadisan jega bunnu imamatul mafdul ko imamu yagal ko dum woni burado tawata alegoy hedditibe hino buri mo seeda tasihu hino sella imamatul mafduli almami yagal burado ma'a wujudi wondude e wodegol man huwa afdalu minhu burdo mo mojjude bi mana si tay to mi do jangi min abdullahi kala embere ko mi wawata julnindo sendindiri sariyaaji julde di no selli kami julna hara docterajo hino bawa ma dum magistrajo hino bawa ma ustazijo hino bawa yo tawtum mido sendindiri nyaawoje julde den ko ni sellata ko ademo sendindira nyaawoje longal nyaawoje salligi nyaawoje julde farillaji mun e sunnaji mun o do sellata ka julde deke tum on tigi andi dum do sellini dum do sendindiri dum do faami dum do no selli ka julna kono non ko wiide ko hino selli sinnama no selli ka hunde kaari wona holli wona dum don woni ko hani na dum non ko dabba ko si tawi woni doctorajo hino don kon hani julnude e hore hedditibe si magistrajo no don kon hani julnude e hore hedditibe si tawi woni mustawa ma on buri mustawa an on ko mi faami wo min kadi haray no selli kami julne kono ko hani kon ko aya julna idi ko wadi sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne la dallo juli wara abi bakri bawo abu bakri wa wara abdurrahman ibn auf e bawo abdurrahman ibn auf wa huwa tawile kanko ne la sallallahu alaihi wasallam afdal minhuma himo burno bedo wa min sa'iril khalq himo buri tode na denda nangal tagungu sabi an jeedi da bundum imamatul mutayammim almami yagal tamido tasihu ino selli imamatul mutayammim almami yagal tamido ndew almato bil mutawaddi asalligido id ko di salla amr ibn al-as amr ibn al-as o julni bi sariyatin imminande de laado immindini e makko o ho mutayammamun tayle kanko ko tamido o man ma'ahu hino jeya e be wondube makko mutawaddauna salligibe balagha dalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam dum hewti nelaado humpiti kanko amr ibn al-as o julnuno be hari himo tami be hino salligi falam yunkiruhu o kondanano moydum alego o anyanano modum saminan jeta tabun imamatul musafir imamu yagal voyagejo tasihu hino selli imamatul musafiri almami yagal setejo nde o julnata jodibe o wayra sonato annahu ko woni alal muqimi hino fawi nyibudo on bi mana tawado don on ida salla so juli wara al musafiri bawo imamujo setejo on non hiden andi kaka darde didi o salminta wonande fana alansara geje haray kanko julnado on tawdo ko dum nyibi ino wodani mo an yutimmande o timminta salata o julde makko den badal imam bawo imamu makko on salmini idi ko wadi sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laado Allah on julnuno bi ahli makkah yimbe makkah be wo musafirun tay ko voyagejo wa qala lam oynani be ya ahla makkah kono yimbe makkah simi salmini atimmu salatakum imme timmina non hore mo darde didi julde mon hedditinde fa innaha qaumun safarun fa inna no menen qaumun safarun ko men yimbe setebe wa in salla musafirun si tay non setejo kanyun juli wara amuqimin bawo nyibudo atamma o timmina ma wondude makko parce que o salminta imam makko salminat ay don o julay nay id ko adi suila landike ibn abbas radiyallahu anhuma anil itmami fi timmingol setejo on wara al muqimi bawo nyibudo fa gala ni laado maki sunnatu abil qasim
e landaɓe on jaabi e wonde ɗum ko sunna nelaɗo non ɗum ko ɗum haani legoyawa tasi an gene abun ɗum wuquful ma'mum ko daragol ɓawo ɓawo ɓe ma al imami wondude imam o id ko waɗi amma rajulu gorko almino akhara goɗɗo goo waqafa o dari ala janbihil ayman kasengo makko ñaamo wa kada ko wana non kadi almar'atu gorko almar'atu sonnajo ida ammat stayuni o almik afwan yiltitoɗen ɓenni ida amma rajulu si tawi gorko almoto akhara goɗɗo goo waqafa haray koyo on daro ala janbihil ayman kasengo makko ñaamo wa kada ko anoni almar'atu sonnajo kadi ida ammat so almoto ukhra sonnajo go waqafat on sonnajo julneteɗo koyo daro ala janbiha kasengo julnowo on ñaamo wa man amma itnaini kala almiɗo ila ɗiɗo fa aktara ha nattiri dow waqafu koyo ɓen ɗiɗo ma tato ma temedere ma wulure ma guluje ma million koye ɓe daro wara a huɓawo makko wa iniji tama rijalun si tawi hawtodiri non worɓe woni san e sonnaɓe waqafa rijal koye worɓe ɓen daro saffino khalfal imam ɓawo imamu on waqafa nisa sonnaɓe daro wara'ahum ɓawo saffeji maɓɓe kamɓe worɓe ɓen ɓawo to in kana silatike rajulun ko gorko goto wamratun e sonnajo goto ko honno waqafa rajulu koye gorko on aru daro takko imamu on kasengo ñaamo walaw sabiyan hay so tawi woni ko puubuhu mo mayizan sendidirkum kun ɗon koyo ardaro ila janbil imam hellaka e sengo ñaamo imamu o waqafati nisa'u sonnaɓe ɓen daro ma ɗum sonnajo on daro siko goto wara hon ɓawa maɓɓe innetake ɓayɗo ko gorko goto debbo goto yo ɓen ɗon saffino ɓawo imamu o haray ɗon kamɓe tat o kala ko goto goto ɓe darorta imamu on daro yeeso e gorko on daro ka beccal imamu on kamɓe mana kasengo ñaamo sonnajo on daro ɓawo innetake so tawi woni gorko on ko paykun kun hellifaka innetake ɓaykun ɗo ko paykun yukun yawta hakkude sonnaɓe no o in kana si laatike no rajulun ko gorko wa mura'atun e sonnajo waqafa rajul koye gorko on daro walaw sabiyan hay so tawi woni ko paykum mo mayisan sendidir kum ila janbil imam acci hakke mi yiltiti jaka faade ka sengo ñaamo imam waqafatil mar'atu sonnajo on daro khalfahuma ɓawo maɓɓe kamɓe ɗiɗo wa dhalika ɗum ɗo li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ko sabu mako ne laaɗo ɓe maaki khayru sufufi rijal ko ɓuri moƴƴude e saffeji worɓe ɓen fof awwaluha ko saffewol aranolngol kono noon attention mi waɗanayi on tanbih wona argol tawa juulirde nden heewi ma woni saffa tati nayi fiiɓay ko saffawol yeesongol ɓuri moƴƴude ara ɗon yaaɓa yimɓe ɓen liiƴa daaɗe maɓɓe ɗen woñaɓe ɗon ɓiƴaɓe ɗon ha hewtoya ka saffawol yeesowol ɗon haray a yeehi a hendoyke saffawol ka baraji ɓuri ɗuɗude ka ɓuri moƴƴude kono haray a faggitike kadi bakkatu molanaɗo ɗo ya hewto jon hawnaki bakkatu mo faggitiɗa on yaaɓugolɓe e maƴingolɓe e dirnugolɓe on bakkatu ɗon peesoya moƴƴere heɓotone nden ka saffa arano haray ɗum ko ɓuri moƴƴude ɓay ko saffa e so ɓuri moƴƴude ko ya arlaw sa ari a tawi ka saffa ɗimmo hikki aranol ngol heewi awa baran so ka ɗimmol ɗon ɓana goɗɗo leytimma on faami wa akhiruha wa khayru sufufi nisa'i ko ɓuri moƴƴude e saffeji sonnaɓɓen fof kañum akhiruha ko saffewol sakkitorol ngol wa sharruha ko ɓuri bonde majji fof awwaluha ko saffewol aranol ngol wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam sabu gollugol ɗum ɗon e laaɗo fagad waqafa marratan gomɗi nelaɗo darino ñande go fi ghazwatin e nder jihadi yusallihi ɓe juula fa jaa jabiru ari fa waqafa o darori an yasari ka sengo nana maɓɓe fa adaraho ɓe yiltidirimo ɓe pooɗimo hatta qama o ha ɓe darnimo an yamini ka sengo maɓɓe ñaamo thumma jaa jabbar refti oɗo kadi aroyi bun sakhrin fa qama o dari an yasarihi ka sengo nano nelaɗo safe nelaɗo woni tumbo fa kadoma nelaɗo pooɗiɓe ɓe ɗiɗo kala sallah sallam bi yadayhi juuɗe maɓɓe ɗen jami'an ɓe dendagal fa qamahuma ɓe darniri ɓe khalfahu ɓawo maɓɓe wali qawli anas sabu mako anas radiyallahu anhu inna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam salla o juuli bihi wondude e makko wa bi ummihi e yumma makko bi mana nelaɗo julnimo kanko anasi e yumma makko
na yumma nelaɗo ko yumma Anas fa aqamani nelaɗo darni lan an yamini kasengo maɓɓe ñaamo wa aqamal mar'ata ɓe darni sonnajon ɗum woni biro an halfana ɓaawo amen wa qawlihi aidan e sabu mako mako kadi safaftu mi saffinino Anas bin Malik kon yewtude ana min wal yatima pay ko ngal yatimahu wara rasulillahi bawne la sallallahu alaihi wasallam wal ajuz tayyumiraw go min waraina hino bawame on fami ashiran sapabun dum sitratul imam ko wadugol hedode o do imam sitratun hedode liman khalfahu e sitratul imam hedode imamo sitratun ko hedode liman khalfahu wonande kala ben wonbe bawo makko masalan so inni min Abdullah kala mi julnu mi waɗi mande yeeso an mo taƴiti ɗon ara o taƴiti yeeso mi fof kono ko goɗɗo arata taƴita hakkunde saffeji mon ɗin hakkunde onon ɓawo ɓe dari ɓe ɓawo an ɓe haray ɗum bonnata julde mum fus e aduna madama imamu mon on yeeso on ɗon taƴitaka ida salla al imam so tawi woni imam on no juulude ila sitratin faade heedode lam yahtaj haray hato jina hande kadi المأموم باو بين إلى سترة أخرى فاده هيدو دغو إذ قد كانت لاتك تركزو هنا فهم بتنو الحربة تغردو للنبي ونندر نبي صلى الله عليه وسلم يسمع به كوم ماند فيصلي إليها بفيوت إندون بجولا ولا يأمر أحدا بيامرتانو غوتو من خلفي باو مابbe بوادي سترة أخرى ودغول هيدو دغو كدي دون هولي nde هيدو de dayonaي الحادي عشر سبو يقوم وجوب كوات متابعة الإمام جوكو الإمام يجب نودي على المأموم يدو بابا وأن يتابع أن يجوكته إمام مكو ويحرم نهارمي عليه إدو مكو أن يسبقه أن يؤدتو إمام مكو سجوغل ما ودو ركوع ما سالمين فيو ويكره له هنا أن ينام أن يساويه أن يفندي تتا مكو تاكو أما سو أدتك منهارمي فإن سبقه سو أدتك في تكبيرة الإحرام قال الله أكبر هرمني سو أدك إمام مكون هبرد وجب عليه رأي وأدك من يؤيدها عنده في اللي تطو هبرانه وإلا سيونات سو في اللي تاكي هبرانه من بطل الصلاة رجل مكون بني فاسكي هرأي كان كدون وأدك إمام مكون ناتو يجول بمعنى وانتي جول نو وكذا كونني تبطل هنا بنا كدي صلاة جلد مكون إن سلم استي أسلمني كريك أبلغ كدي إمام مكون وإن سبقه سو أدك إمام مكون في ركوع أو السجود كركوع ما كسجود أو الرفع منهما ما كبنتبلي ويدي وجب عليه رأينا وقت من يرجع عنده أرتتا هنا ليركع في وقت ركوع أو يسجد ما أسجد بعد إمامه باو إمام مكون غيني ود هراي كيو هيتين أرتك سجود سو بانتك توتا إمام بانتك كيو أرتو كان قد أسجد هكا في الإمام بانتك وبانتونا وذلك دون لقوله صلى الله عليه وسلم كسب ما كن لاد إنما جئل الإمام أنده كو إمام وديرا لي أتم به كفيو نينتني كفيو تمينيره فلا تختلفوا عليه وتلو تندير أمكو فإذا كبر سو هبري فكبروا وإذا ركع سو وديركوا ونن قد فرقوا وإذا قال سوي سمع الله لمن حمده الله نني أمون يتود فقولوا يا اللهم يا الله ربنا ولك الحمد كان يتوري ودني وإذا سجد استيوني أسجي فاسجدوا سجي وإذا صلى سجود قائدا قدريدو فصلوا قعودا قائدا ko jodido fasallu juule on kadi quudan ko jodi be ajma'un den dangal sona to jomirabe gande ben tawta dum don be fo mabbe be fottana dum don wa qawlihi ma kun laado ama yakhsha ene hulata ahad kun goddo mon idha rafa so bantira sawar makko ne qabla al imam ko adi imam an yuhawwila nde alla waylita tawattara asahu ra'sahu hore makko den ra'sa himarin hore babba ene goddo mon hulata dum aw yuhawwil Allah ma dum Allah waylita watta sawratahu badi makko ne surata himarin badi babba o di do fono hulbini donc aw akken adagol imam meden الثالث عشر الثاني عشر سابو ديدون استخلاف الامام كلوتو ديرغول امامو المأموم e ɓawo ɓen li udhuri sabu ganto in dhakara al imam si imamu anditi athna salati e nder julde makko nen annahu kanko de muhdasan ko jogiiɗo tayre
bimana salligaki aw tara lahu alhadas ma dun tayre bugo e makko yana e makko don o heba tayre aw rafa ma o tujja aw nabahu ma do falomo shay'un goddum lamisatita wawata al istimrar dumo dagol ma wondude no fi salar kander julde law harayno wadan wana yastakhlifa nde o lontinta mimman wara'ahu kala wondo bawo makko don minal ma'mumin immorde alma ben mo andi waway julnude jama'u no sellini julde nen ko dum si wadi sellata ka hikko ka mihrabu fewndo ka mihrabu hakkunde piliye wangal e piliye wangal ka mihrabu ma hakkunde soppunu dum e soppunu no ko daroto don ko wawdo julnude ko andudo nyaawoji julde tata si imamu on yani ma imamu anditi salligaki ma kala ko wadi imam mo podata on don ko yo taw hara ko kompetanjo ko andudo fi julde nde ko du wat sina won do darto ko du wat nelada ma kayno falyalini minkum ulun nuha wal ahlam yo hikkolam burbe jogade haqqille ben e gandal on fami donc hare ko yen wattu yili dum na petum bay ko mawdo darorta don ma ko an okki leydi julirde ma ko a conseil de mosquée bon e man yutimmu bihim on timmina nabe salatam julde mabbe den wayan sarifa o woncito fagadi istakhlafa gomdi lontini umaru radiyallahu anhu o lontini hombo abdurrahman ibn auf indama to ina to mande o tufano karedo makko wawata kanko fi salatu makko julde ko abdurrahman ibn auf o podino lontini wastakhlafa ali radiyallahu anhu sayna ali akadi lontini goddo go ka julde o inni yo julnu min ru'afi asabahu sabu tujjire ko hebimo bi tujjire o tujji ha o lontini goddo asalisu ashar sappoitati on takhfiful imam ko yo imamu on foygintin as-salata de julde si adari ke bawo be julugol baytun kambe Allah wallibe hibe waawi makharijal huruf hibe sendindiri nyaawre tajwid Allah wadi dande den no weli adaroto ha ma poda adaroto ha julde mane fokkita tajude dum wona ko hani dum wadataake si tayda hunji buhida faala rewtade di hunji dadin wona safe jinama kam hirabu ya juluna do rewtoto tadi jemma on fu no wali do fontugol jodo yanga e daragol nafira qur'ano wobbe go nafirino qur'ano e der balde tati jemmaji tati tabe tippi qur'an donc sa innama ya julnu yimbe ben ya akhi nda suratuji rabbududi ma ayaje rabbudude aya goto didi julnida yimbe ben dum don bawo asurni fatiha labbu seeda dewta don ya akhi nanda son fami non ko muskila tawdo hino sunji mojja sa darike ay imposé be nawni an imamu na iman ma on lo iwoni ma an ko dum do ma ko dum do donc jama'a on wattu yili dum idon andi go isa fe idon hakkunde ne laado e Ma'adh ibn Jabal idon andi dum ka kala mo anda yo noddu ka numéro téléphone ji an 628 60 5309 ko nelaado nyaadannomo ko sabu ko juutini ko julde ne donc issa on ko juutudo on faami ka nelaado maki yukrahu hino anyana afwan yustabu hino yidana lil imamujo on alla yutilande o juutinta fi salat e julde ne fi illa qira'ata rakatil ula sonaraka jangi on kadarde aranere dum kadi ko juutinande hawrunde ida kana stayoni o laatike yarjuy mo tijji an yudurika ha de hewti to darne ne man takhallafa tultudo ne minal jamaati imorde jama haray don o juutinay gokku fi habbitagol ben no fi yobe arbe branche e julde nde fa ina non laado Allah sallallahu alaihi wasallam kana o laatike yutilu ay mo juutinay non den darde don gokku وذلك دل قوله صلى الله عليه وسلم كسب ما كن لا إذا صلى أحدكم سيقول مودون جلن بالناس يمبن فليخفف يوفو يجنتين يورا بين دلغوي فإن فيهم سبونو مابbe kambe be julno tabawo bawo be dari be ba makko be hino ton adhaif lowdo tahata ko darri mo do woko kulol Allah wasaqimi Musa do ta ko darri mo do woko kulol Allah ko Allah hollata mo salmine haro yehi wal kabira e mawdo nayejo donc hino ton kadi no beyditi nokkugo wadal haaja jomiraado haaju mardo haaju iri sallahu todo kon o tawi wabutu on heewi o falaka perdude julde jama sa darni be do don hande kadi ha bonni haaju makko andi a hebi problème fa ida salla stayni on tigi no julande li nafsi hore makko fali tawil adon no yo jutino ma sha embere wono falira kono ko don yi o ton on tigi no rabbindina so innama yo julnu yimbe ben don o jutina urisi watta ka yeli harayno holbini ta dum wonu yingogoy awa الرابعة عشر نوغا إناي أون كراهية
ko anyegol imamati almamiyagal man takrahul jama'atu o mo jama'a on anyi ta jama'a wona d'accord ko julnata kon forsa fi tun baada mari sabu ka lig maayda buri be don ma ko an adi be don maada heccibe maada mari bibbe buy ma ko an okkileji julirde forsa julna dum no anya innaka no harmide ko no anya yukrahu no anya na li rajuli neddo gorko an yu ammande o almoto unasan yimbe ta hum kambe lahu wonande mo kari hono hebe anyimo ko julnata be kon tawa anyande den ko marnde gonga tawa anyande den ko gongare fami ida kanat salat kenon karahatuhum anyande mabbe den lahu wonande mo bisababi diniyin bisababi dunya bisababi dini ko sabu dina makko kan ko bahi mo nundi mo feyi mo kelli si tay laatike kan anyande mabbe den bisababin ko sababu dini dina yankejo aligoy ko preuve wondo ka islam holludo hihi islam no jonni be dalil yo be anyo odo sabunde hunde do ko stay ko sifanden anyande don li kawli alayhi salatu wassalam salasatun tato la turfa bantata ko salatam julde mabbe den fawgaru usin fejja ko e mabbe den shiburan yeru cubal rajulun gorko amma kawman almido yimbe wa hum tawa kambe lahu wonande mo karuna be anyi ko almibe kom wa maratun sonnajo batatu walido wa zawjata modi makko alayha edo makko sakhitun hina monanimo jemma goto pet o do kadi dewal makko gal bante take e hore makko ne yeru cubal yete lambe modi mum monani yontere lewru hitande tuggali dum hala natale chambre dum nyamali dibe defi lotorali dambe jogi wuppirali bornaki dibe wuppi yete lan o sonnajo do kanyum ko no wadata wali do jemma goto pet modi makko no monani mo e hore gonga tana hore tonye e ngaygu kadi tawi woni o do dewal makko bantota ko fekke hore makko den hayeru cubal mi anda o mo modi mo monani yontere lewru ko honno o wadata koni sonnabe bandirabe arrene watti yidi modi ma ko modi ma doftom si modi ma monike seitini yo taw aninte mapinte fi no ko modi attutu kala ko jukkuda kippa fi no weltoranama andita kala din segondaji ma minitaji ma de balde on di fejjude don haray dum don fu Allah no monani ma tikkere makko no jippade hore makko no wattado kono si tawi woni modi ma monike adarto yeto dama min simi woli dali e man wodi be mi wolida haray huwaake ma min sa lappani lambar min kadi mi lappante hotel haray dum huwaake na be sonna be dabba ma sa deƴƴani lam mi andinte wana antu woni gorko dum do ko hunde hawninde yobe accu kono yo bandirabe en acce ne laado maki wa akhawani enene gotobe dido mutaswari mani tajondiri be dido be do tato dewal mabbe bantetake yo Allahu ta'ala danbe al khamis ashar ko duwoni sappo e joyi on man yalil imam kon hikkido imamon wan hiraful imam e woncitagol waylitagol imamon ba'da salam bawo salmingol yustahabbu hino yida ani yal imam de hikkoto imam on ahlul ilmi jomirabe ganda ben wal fadlu jomirabe bural teddungal ben e der kare on li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laado ko be makayno li yalini yo hikkola min ko modon ulul ahlam jomirabe haqqille ben wannuha e gandal kama yustahabbu wa yidana lil imam idha sallama salmin an yanharifa de o waylitoto an musallahu o yo faade ka o fewtuno don o juuli o yiltondira yaminan kasengo nyama o fewtita yimbe ben ay wastaqbilun nasa o fewtita yimbe ben bi waji yeso makko ngo di fi'li rasul sallallahu alaihi wasallam dalika sabu gollugol ne la don dum mo yiltori kadi kasengo nano haray kadi bakkato ala kono ka nyama buri rawa hada abu daud wa tirmidhi wa hasanahu ko be don ko filli hadison an gabisata ko be jetti e odo sabaaju wete do gabisata bun halabin قال وي كان النبي لا كان باجل صلى الله عليه وسلم يا امنا هي المتنوم فينصرف او يل تندira ala janbah bangeji makko din e becce makko den jami'an defo kenengo ala yaminihi wa ala shimali kenengo special mini be yil tundire kasengo nyaamu be fewtita yimbe ben kenengo kasengo dan be fewtita yimbe kono ala kulli an sa salmini do toujours wonaji ya jodo huccado ray musibe julbe haray en hattinay do kadi darsu sisi on yilto be rewto den dum do on andi ko fiqhu wona ko fi dewangal kala ko faala do yanyanede ton buri ni ma kala ko faala don faljitede tawata ko mi jangi do ko nanaki ma faala do lam faljutude e no numéro téléphone ji din 628 60 53
09 657 même numéro 631 même numéro haray fewndo ɗo e jangin on ala asilirade ala yawde sabu fewndo ɗo leydi men ndin hoolare ɗuuɗa ɓuttu ɓernde ɗuuɗa donc mi wata jangude ha jemma on lugga ka wowi ɗon donc fewndo ɗo na ngongre woni lamɓarinde ko jangugol seeɗa tun tawa deƴƴi pandi awa hula ko ɗum woni wallina yo Allah ɓeyda en hoolare nden ko ɗum waɗi annabi Ibrahima dare moƴƴa premier ɓuttu ka hoore leydi ɗo ɓaawo cellal ngal feƴƴi ko jogagol hoolare tawa hiɗa woni hooliɗo a hula nde annabi Ibrahima naɓuno ɓeygu muɗum Hajara e ɓiɗɗo mum annabi Ismaila acce makka ko aditorade ko ɓuttu pe sécurité o ni allahumma ja'al hada baladan aminan leydi ɓuttundi jogindi hoolare non so watte so ɗum war